Kawangado tonginya kwa ramogi wadhi ya penyele bamba ma Tanzania wairo ni Samia Suluhu Hassan ochamumo makaka jatend piny Tanzania kuom tielo mar ariyo bang' yombo e yiero manyocha obagi e pinyno. Nyasi mar sidho Samia ne obagi e paw jolweny mantiere Dodoma kama bende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki noyuore. Nyasi no mane omiyo arita mager. Suluhu chiwo siem ne jogo ma osebedo ka bago ng'anyo chakre nyocha bagi yiero no. Osingo neno ni okawo ndamo mager ne jogo mane ochano ng'anyo no ka bende osingo mar riwo oganda jo Tanzania duto. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani. Na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania.